ndabasuje kandi nongeye kubaha ikaze nshuti bakunzi bacu mudukurikira no kwibendera TV. Kaze rero kuri mwese aho muherereye, turi ku cyumweru tariki 20 Mata muri uyu mwaka 2025. Ikaze muri aya makuru. Muri aya makuru turababwira ko Generali Sultani Makenga umugaba mukuru w'ingabo za AFC 23 baze kugira ubutumwa atangaza, turaza kubwinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kandi no kugaruka ku butumwa bwa Corneille Nangaa n'umuhuza w'ikorwa wa AFC 23 n'ubutumwa tanze nyuma yuko Kabila Joseph afatiwe ibihano na leta ya Kinshasa. Ubutumwa rero Corneille Nangaa maze gushyira ahagaragara turabwinjiramo tunareba ariko nibyo yatangaje bijyanye n'uyu munsi wa Pasika. Turaza kandi kunyarukira no mu yandi makuru, turababwira ko ku rugamba hagati yatwirwanaho na FARDC muri Kivu y'Amajyepfo ibintu byakomeye. Turaza kubabwira uko byifashe, turaza kandi no kugaruka ku bijyanye n'icyo abaturage batangaza nyuma yuko leta ya Kinshasa isohoye ibihano yafatiye Joseph Kabila Kabange birimo no gufatira imitungo ye ndetse no kwima ibyangombwa abo mu ishyaka rye. Ngibyo rero ibyo tugiye kugarukaho birumvikana muri aya makuru. Turaza no kunyarukira mugi wa Uvira turebe uko byifashe, nibiza kudukundira tukabona n'umwanya turaza no kugaruka ku bijyanye nuko muri Nyiragongo byifashe magingo. Ikaze rero muri aya makuru, nizere ko wamaze kugera hano, ubwo birumvikana niba wavuye mu misa cyangwa niba hugutse mu bijyanye na gahunda zo ku cyumweru, nyemerera umwanya mutoya adusangire aya makuru. Nyemerera kandi uterekeho like yawe, niba utarakoze subscribe nawe yiterekeho. Tunashimira mwe mwakoze subscribe ku Ibendera TV, mukibuka no gukora kuri kano kameze nk'inzogera. N'umutarama umukada mu by'iyi mirongo y'urugamba. Mukanya ndaje twinjire muri aya makuru ku buryo burambuye. Kaze nanone muri aya makuru. Reka rero mbabwire yuko aya makuru n'ubundi tugiye kuyinjiramo tuyahereye hehe. Aya makuru turayinjiramo duhereye ku butumwa bwa Generali Sultani Makenga. N'ubutumwa yamaze gushyira ahagaragara, akaba ari ubutumwa bukomeye cyane buri mu rurimi rw'Igifaransa, ariko turagerageza kububagezaho mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Umuyobozi rero wa Etat Major ya Kivu ariwe Generali Makenga yavuze ko batazigera niri na rimwe bahagarika intambara mu gihe FDLR, Wazalendo, Red Tabara, FNL Parmehutu, FARDC kuvuga igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abasirikare b'u Burundi badashenywe burundu ngo basenyerwe ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubutumwa kugira ngo mubwumve neza ni munyemerere, nubwo mbubagejejeho mbusemura ariko mbasomere nuko bwanditse mu rurimi rw'Igifaransa kugira ngo byanze bikunze niba hari aho bitagendanye neza, ariko kandi ku rundi ruhande niba numva n'Igifaransa gusa ubutumwa ntibugucike, ko n'ubutumwa bukomeye cyane. Ubutumwa bwa Generali buriya ntago buba bworoshye. Ubutumwa rero bugira buti: le chef d'état major du Kivu, le Generali Sultani Makenga a clairement indiqué que nous n'arrêterons jamais la guerre tant que
re FDLR, re Wazalendo, re Red Tabara, re FNL Parmehutu, re FARDC et les militaires burundais ne seront pas détruits sur la terre de nos ancêtres. Ibi rero bikaba bivuze yuko uyu mugabo yongeye gutsindagira ijambo rikomeye cyane avuga yuko batazigera na rimwe basubika intambara cyangwa se bahagarika intambara mu gihe ikibazo cyaba yatanze cyangwa yavuze kitarangiye. No kuvuga FDLR ikibazo cyazo kitarangiye, no kuvuga iki gisirikare cy'u Burundi ndetse n'imitwe ya Red Tabara nayo ikomoka ngo mu gihugu cy'u Burundi kitarangiye, abasirikare b'u Burundi badasubiye ku butaka bwabo, FARDC batarakiye aho kubarwanya. Generali mwenyewe amaze gutangaza yuko mu gihe ibi bitari byakurwaho ngo iki gisubizo kiboneke batazigera na rimwe bareka kurwana. Ngibyo reka noneho twinjire mu bijyanye n'ubutumwa bwa Corneille Nangaa. Corneille Nangaa akaba ari umuhuzabikorwa wa AFC M23 mu butumwa maze gushyira ahagaragara rero nyuma yuko Joseph Kabila Kabange afatiwe ibihano na leta ya Kinshasa. Kanya ndaje turebe n'icyo abaturage babivugaho, ariko Corneille Nangaa mu butumwa bwe amaze kuvuga ko leta ya Kinshasa ikwiriye kongera kwishyira ku munzane. Ubutumwa nabwo ni munyemerere mbere yo kubagezaho mu Kinyarwanda tubanze tubwinjiremo mu rurimi rw'igifaransa nk'uko ari rwo uyu mugabo yabutanzemo. Corneille Nangaa yagize ati le sénateur a vu nos pères en aucun cas être réduit jusqu'à son niveau. Il faut penser, il faut peser vos décisions. Ubutumwa rero mu rurimi rw'ikinyarwanda ugenekereje Corneille Nangaa akaba yavuze ati umusenateri w'ubuzima bwe bwose ntashobora na rimwe guteshwa cyangwa kugabanyirizwa agaciro kugeza kuri uru rwego. Mwongere mwitekerezeho cyangwa se mwongere mwishyire ku munzane, mwipime mu byemezo mufata. Ubutumwa rero bukomeye cyane nyuma yuko Joseph Kabila yafatiwe ibihano makuru yatambutse twabibabwiye. Leta ya Kinshasa yamufatiye ibihano birimo gufatira imitungo ye yose yabiyimukanwa n'itimukanwa. Ubwo na ya parike umudamu we yahoze avuga ejo bundi bagiye gusaka ngo batatanze cyangwa batasabye uburenganzira, ubwo nayo tayari irafatwa. Ikindi kandi uyu mugabo ngo ibi byakozwe mu rwego rwo kumushinza ibyaha bikomeye cyane. Bamushinza ngo yiyunze kuri AFC 23, nyamara uyu mugabo mu magambo ye ntago yigeze niri na rimwe avuga yuko yiyunze kuri AFC 23. Icyo yavuze nuko yatashye cyase yagarutse mu gihugu cye akinjirira mu mujyi wa Goma. Ntago byigeze bivugwa niba muri uyu mujyi wa Goma ariho azagoma cyane bazerekeza no mu bindi bice. Magingo ya rero ibintu bisa n'igitutu kuri leta ya Kinshasa, bakaba bamaze kumufatira ibyemezo. Ibi rero bivuze yuko magingo ya n'ubundi nubwo Joseph Kabila yaracecetse cyangwa se niba atari yakiyunze kuri AFC 23, ibi biraza kumutera imbaraga no kumupushinga kugira ngo noneho ajye yayiyungaho bigaragara kandi ku mugaragaro. Corneille Nangaa rero akaba amaze gutanga ubutumwa abwira leta ya Kinshasa ko bakwiriye kongera kwitekerezaho no kwishyira ku munzane ku byemezo bafata. Ngibyo ibimaze gutangazwa. Reka rero twihuse n'ubundi nongere nkomeje kuri uyu mugabo Corneille Nangaa. Kuri uyu munsi mukuru wa Pasika rero Corneille Nangaa umuhuzabikorwa wa AFC 23
yatanze ubutumwa bwifuriza abagize AFC na M23 bose abifuriza ubutumwa bwo kugira Pasika nziza. Ndaje mbisome mu magambo yabyanditsemo, ariko ni munyemerere mbanze mbabwire ko coordinateur Corneille Nanga yifatanyije n'abanyekongo mu guserebura umunsi mukuru wa Pasika hariya Igoma muri Kiliziya Katolike. Hanyuma rero bigaragara n'ifoto namaze gusangiza abo duhuriye mu rubuga rw'abakunzi ba Ibendera TV, rwose yubashywe cyane, n'abasenyeri n'abapadiri bamukikije rwose bamushagaye, ifoto ubona imeze neza. Hanyuma rero ubutumwa yatambukije magambo y'icyongereza agira ati Happy Easter to you all AFC M23, bivuze ngo Pasika nziza kuri mwese AFC M23. Ngubwo ubutumwa bwa Corneille Nanga yageneye AFC M23 kuri uyu munsi wa Pasika, nguko kandi uko nawe ubwe yijije Pasika. Reka twihuse noneho turebe mukanya, ndababwira ko tugiye kwerekeza ku mirongo y'urugamba, ariko ndagira ngo aya makuru ajyanye na politike ndetse na diplomasi mbanze nyaherereze ku ruhande rumwe, hanyuma mukanya twinjire mu mirongo y'urugamba. Nta kintu n'iki na gito utangira, ubwo mukanya turaza kwerekeza muri Kivu y'Amajyepfo tubabwire uko byifashe ku rugamba, ariko ni munyemerere tubanze turebere hamwe icyo bamwe mu baturage batangaza ku bijyanye n'ibi bihano ko uyu Joseph Kabila yafatiwe na leta ya Kinshasa ikuriwe na Tshisekedi. Ari umuturage witwa Patrick Mundeke cyangwa se Mundeke yashyize ubutumwa ahagaragara, bukaba ari ubutumwa burebure cyane. Ubu rero bukaba ari bumwe mu butumwa twahisemo kubagezaho bitewe n'ingingo twagiye tubona zirimo, ariko abatanze ubutumwa bo ni benshi. Uyu rero muri ubu butumwa yashyize ahagaragara yagize ati ndimo gukurikirana ibitangazwa bitari guterwa ndimo gukurikirana niba ibitangazwa bitarimo guterwa no kwiheba. Ibyemezo bya leta ya Kongo bigamije kurwanya Perezida Kabila, umuryango we wa politike ndetse n'ibintu bye bwite byose, kubera ko yatangaje ko agiye kugaruka mu gihugu cye anyuze i Goma. Numvishe amagambo akarishye ya Mama Mabunda ahakana yivuye nyuma ko atigeze agera i Goma. Uyu rero akaba ashobora kuba ari umubyeyi wa Joseph Kabila. Akomeza uyu Patrick agira ati numvishe aya magambo y'uyu Mama Mabunda ahakana yivuye nyuma ko Joseph Kabila atigeze agera i Goma, nkaho kuba i Goma yahagera cyangwa kuhava ari icyaha gihanirwa n'amategeko y'iki gihugu. Abantu nk'aba Mutamba bazajya he Kirombo naramuka atakaje ubutegetsi burundu? Mutamba rero ni Minisitiri w'Ubutabera muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu witwa Patrick rero akomeza agira ati ese umuntu wita umunyamategeko cyangwa umwunganizi mu mategeko ashobora kuba umushinjacyaha, ashobora kuba umucamanza n'umwanditsi w'urukiko icyarimwe? Aracyarimo kuvuga Minisitiri w'Ubutabera hariya witwa Constant Mutamba. Agakomeza agira ati ese Kabila arakekwaho iki uyu munsi? Kuba ari Goma n'icyaha? Njyewe mu rugendo rwanjye rwa politike nagiye mu buhungiro inshuro enye, none ubu ndi impunzi. Ibyo ni ibihe bigoye, kandi intego ya buri wese ko ari uko byarangira vuba bishoboka. Iyo habonetse amahirwe yo kubisoza, nta munyapolitike ujya ategereza. Igoma ho twagombye kuhaganirira. Mu mwaka w'2002
Etienne Tshisekedi yageze igoma anyuze i Kigali ajya gusinya amasezerano y'ubufatanye n'umutwe wa RCD wari mu nyeshyamba icyo gihe. Ese Kabila yigeze amwambura umutungo? Nta ba ministre b'ubutabera bari Kinshasa? Niba bamutera ba Wiringoma barinjiye mu mutwe wa CNDP nyuma bakaba muri 23, nuko ishyaka ryabo UDPS ryabohereje ku mugaragaro. Ninde utazi ko UDPS igihe cyose yari mu bwigunge ku butegetsi bwa Kabila yakomezaga kuvugana n'imitwe nka RCD, CNDP na M23? Ninde utazi ko Etienne Tshisekedi yohereje intumwa i Kigali iyobowe na Papa Valentin Mubake zikamarayo imyaka irenga 2? Abo bantu bashakaga ko Kongo iyoborwa cyangwa se ibaho yonyine? Ese abo bantu bashakaga ko babaho bonyine? Ese iki cyari kuba iyo ese iki cyari kuba icyaha? Perezida rwose niyisubireho rwose kandi yitekerezeho. Twababwira ko bidakwiye gukomeza kunaniza abaturage, ariko kandi ndabona Perezida Tshisekedi we ashaka gukomeza kunaniza abaturage. Ubu icyaha cyarenze umuntu ku giti cye muri RDC, nta Kabila, nta shyaka rye PPRD. Ese nukuvuga ko yaba Kabila n'ishyaka rye ubu ngubu noneho batakyemewe, batagihari muri iki gihugu? Rwose mwisubireho, mwisuzume. Ngibyo rero ibi itangazwa na bamwe mu baturage ku bijyanye n'ibyemezo Joseph Kabila Kabange yamaze gufatirwa, birimo gufatira imitungo y'abantu hirya no hino. Bakaba bakomeje kugenda babinenga bavuga yuko ari icyemezo cy'ubugwari kuri leta ya Tshisekedi, ndetse kandi bakavuga yuko ibingibi ari uguhonyora cyangwa se kubangamira uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Reka twihuse rero twerekeze ku mirongo y'urugamba. Iyi mirongo y'urugamba ni munyemerere tuyihere muri Kivu y'Amajyepfo. Reka turebe uko imirwano yifashe hagati ya Twirwaneho n'ihuriro ry'ingabo ya leta ya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo, dore ko bivugwa ko hari ibitero byagabwe ahitwa Mekenke. Akaba rero ngo ari ibitero nubwo byagabwe, ariko Twirwaneho ifatanyije na M23 ibitero babashije kubisubiza inyuma mu buryo bukomeye. Hanyuma rero ngo ni nyuma yaho ku munsi w'ejo n'ubundi Twirwaneho ifatanyije na M23 bari barwanye n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo rigahunga. Uyu munsi rero ngo bongeye kugaragara bari kwitegura kugaba ibitero kuri uyu mutwe wa Twirwaneho ndetse n'uwa M23. Ibitero ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo ryagabye ejo ngo ryabigabye mu birindiro bya Twirwaneho na M23 mu Mikenke, zikaba ngo zarabigabye ziturutse mu duce twinshi two muri Mwenga na Fizi. Igitero kimwe ngo cyaturutse mu gace ka Turemberembe, ikindi gituruka mu Kivogerwa, ariko ngo cyari gikomeye cyane, ndetse ngo cyari giturutse ahagana hepfo mu rurenge rwo mu Mibunda. Ibi rero bikabije mu gihe ikindi gitero ngo cyaturutse mu Gipupu, ari nacyo ngo cyabanje guterwa cyangwa se kugabwa, ngo nicyo cyabanje kugabwa na kuri Twirwaneho. Hanyuma rero Twirwaneho nayo ihita yitabara iki gitero igisubiza inyuma, dore ko ngo byaje kurangira rwose Twirwaneho isubije ibi bitero byombi inyuma. Hari andi makuru ariko avuga ko igitero cyaturutse mu ruhande rwa Biraro Mbiri ngo cyari kirimo ingabo z'u Burundi n'abarwanyi bo mu mutwe wa FDLR, ariko ngo ntago kigeze kirwana ngo urugamba rutangire, kuko ngo cyakubiswe cyangwa se cyagize ubwoba
ngo kiravuga kiti rero reka dusubire inyuma tujye kwisuganya tubanze neza twigire inyuma ngo bajya mu birindiro bya biraro mbiri cyangwa se aha muri biraro mbiri ngo baravuga bati reka tubanze twisuganye neza ubundi tuzagabe igitero twumva twuzuye neza. Hari andi makuru ariko akomeza avuga ko mu gitondo n'ubundi kuri uyu munsi abasirikare bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bashinze ibirindiro muri iki gice cya biraro mbiri ngo bazindutse bakagaragariza twirwanaho na M23 ko ngo bashaka kubagabaho ibitero nubwo M23 ivuga yuko n'ubundi yo iri tayari mu bijyanye n'iyi mirwano ndetse yigahamya neza ko uwo ari wese uzashaka kubagabaho ibitero n'ubundi ngo bari tayari kuza abisubiza cyase kuza amwigiza inyuma cyane yuko aba barwanya mu mutwe wa M23 bavuze yuko bo ntawe bazigera basagarira cyangwa bamutere ariko bavuga yuko mu gihe haramutse hagize ubatera we rwose ngo ntabwo ibintu bizamubaho azabisobanukirwa. Reka twambuke nanone ku mirongo y'urugamba tunyure cyase tugere mu mujyi wa Uvira. Mu gitondo cyo kuri uyu munsi nababwiye ko ahitwa Kavivira habyutse hari imirwano, akaba ari imirwano n'ubundi sharing zitandukanye zaturukaga mu bice binyuranye. Tayari rero abarwanya umutwe wa M23 bamaze kugota. Mbabwire ahantu bamaze kugera ahangaha hose hitwa ngo Bahari Beach Hotel, aha barwanya umutwe wa M23 bahagose. Ni ukuvuga ngo niba barwanya umutwe wa M23 ibirindiro byabo byari bisanzwe biri haruguru hano ahitwa Kawezi, haza Kawezi, ariko kandi na hepfo Kavivira naho hari hasanzwe hari birindiro byarwanya umutwe wa M23. Ibindi birindiro byari birahagana hepfo umanukiye ahangaha hitwa Rama Uvira ukagera ahangaha hitwa Kiku, aha naho hari hasanzwe hari birindiro byarwanya umutwe wa M23. N'ubundi ahangaha muri ibi bice ibirindiro byarwanya umutwe wa M23 biracyahari, ariko ni munyemerere tugaruke kuri ibi birindiro byarwanya umutwe wa M23 byari biri Kavivira ari nabyo byagabwaho igitero mu rukerera rwo kuri uyu munsi. Abarwanya umutwe wa M23 rero bamaze kubona yuko ngo bagabweho ibi bitero, bararwana baramanuka bagera ahitwa Bahari Beach Hotel, ngo baramanuka bagera ahangaha handitse cyase kuri uyu muhanda N nimero 5. Barangije ngo baravuga bati reka duhagarare cyangwa dushyiremo feri gatoya. Urabona niba ibitero by'abarwanye ba M23 ibirindiro byabo Kavivira ariho hagabwe ibitero, abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo ngo bagabye ibitero M23 ibacanaho umuriro. M23 irabashyidikana ibamanura mu mujyi rwagati. Bageze ahangaha rero hitwa Bahari Beach Hotel, abarwanya umutwe wa M23 ngo bagira gucya abarituriza. Barangije ngo babatega mbushi rero sasa, abandi bakarasa bakabura ubasubiza, nawe M23 barwanyi bayo bamaze tayari gutega ambushi. Bagira gucya bakuzengurukira umufaridese umu FDLR umuwazarendo umu FDNB ngo barabazenguruka, ubundi barangije ngo bagira gucye bitura muri ambushi. Nambushi ikomeye cyane, biravugwa ko bamwe ngo bahungiye mu mazi, dore ko n'ubundi ahangaha uhategewe ambushi utari buzamuke Kavivira hagoswe, ku rundi ruhande hagoswe, urumva n'ubundi nta handi wabonaho kwerekeza. Ngo byarangiye rero abarwanyi b'umutwe wa M23 babarashe. Biravugwa ko rwose imirwano ngo yaguyemo abasirikare babarirwa hagati ya 7 n'8, nubwo bitari byatangazwa ngo bimenyekane niba arabo ku gisirikare cya FARDC, niba ari wazarendo cyane niba ari igisirikare cy'u Burundi ntibyatangajwe, ariko biravugwa yuko abari hagati ya 7 n'8 bo tayari ahangaha bahasize ubuzima. Ngibyo rero ibivugwa ahangaha mu mujyi wa Uvira.
cyo nababwira nuko Kanyabayonga naho mu rukerera habaye imirwano ariko magingo ya biravuga yuko abarwanyi b'umutwe wa 23 bamaze kuyirukana dore yuko ngo ari udutero shuma twatundi twa Wazalendo na FDLR ziba zaritsimbye mu nzu ariko ku rundi ruhande hagakomeza no kwibazwa ngo ese ikibazo kizi FDLR na Wazalendo zitsimba mu nzu byageza zimaze kunywa agacupa cyangwa banyweye twatubure hatumwe bafatanwe batari bakeya barangiza bamara rero gusinda bagagaba ibitero mu baturage no ku birindiro byarwanya umutwe wa 23 uribaza ngo bizarangira gute ariko byanze bikunze igisubizo kizaboneka nyuma rero Nyiragongo ho ntago tuhagaruka turaza kuhagaruka amakuru yacu ataha ariko icyo nakubwira nuko nubundi operasiyo zo guhiga Wazalendo na FDLR zirakomeje aha Nyiragongo magingo yanga nubundi biravugwa ko imirwano ikomeje nubwo ngo biri kugeza aho ngaho ikasani gabanutseho gato ariko nubundi abarwanyi b'umutwe wa 23 bavuga yuko nubundi operation zizo guhiga bukware ibibazo byose biri aha Nyiragongo bigakemuka ngo bakomeje aya makuru areba Nyiragongo turayagarukaho ku mugoroba makuru yacu ataha ni munyemerere rero mbashimire cyane aho muherereye hose niba kandi wabanye natwe muri aya makuru nyemerera unyandikire umbwira uti turi kumwe ubwo birahita abinyereka ko rwose tuba turi kumwe ntabandi gucurangira abahetsi imvuga nta wunyumva niba kandi utanyumva nawe ubyandike umbwira uti ntago nkumva ariko niba unyumva neza unabimbwira uyu munsi ni kuri Pasika kuba yizihiza nongeye kubifuriza kugira Pasika nziza ariko birumvikana no mu zindi mpande abo bitareba namwe mbibifurije kugira ibihe byiza makuru kwibendera TV nakagaruka.